Evo nas sada ovdje blizu Zente, blizu jednoga bazena. Recite nam, da li se volite kupati u bazenu? Volim se kupati u bazenu, pogotovo kad imam kolo jer ne znam plivat. Kad stavim kolo na sebe, bazen je pravi. A ne volim se u moru kupat, zato jer je slano i da mi izgrize kožu. I strah mi da mi kožu ne bi izgrizlo sol i ribe da me ne pojile. Ima puno riba u moru, čuo sam. I da sve jedu. Za ovu izjavu može jedna serija dobrih 15 komada. Hvala gospodine Plenkoviću na ovoj dobroj seriji. Biste li jednog dana željeli imati ovakav jedan brod? Ne bih, ja sam zadovoljan. Sa gajbom pio meni ne treba brod. Šta će meni brod? Mogu li vas pitati jedno osobno pitanje ako se nećete naljutiti? Recite mi koliko se vi puta u godini dana kupate, tuširate, perete kosu i ovako ostalo, minjate mudante, čarape i ostale stvari? Mudante kad se dobiju u Caritas, ali više i nema onda rijeđe, a kupam se na fontani. Svakoj fontani gdje ima vode. I to ona na usjeku najčešće fontana, samo kad je zima pa kad se sledeni fontana, ona se ne mogu kupati pa mora tu glavu u led da bi se mogao kupat. I to me najviše provocira. Ali sad se zatoplilo pa će biti bolje i bit će češće. Ovdje ima tuša uvijek pa ćemo se uvijek češće kupati. A recite nam što mislite o ribama? Ribi grize rep. Ribe su opasne, ima opasnih, ima malih, ima velikih. Opasne su one koje mogu pojesti čovjeka. Mali su one koje mu samo ukidaju prst, ali sve ribe su u stvari opasne. I ja vatam ribe, jedem ih. Pokušavam ih staviti soli na rep, ali nikad nisam uvatio. Ali nadam se da ću ih uspjeti uhvatiti. Gospodine Plenkoviću, recite nam, imate li vi dosta prijatelja? Imam, zašto ne bih imao? Možete li izdvojiti dva prijatelja koja su ovako nekako najbliža i opisati neke glavne njihove karakteristike? Ne smijem izdvojiti imena da se ne bi naljutili, ali glavne njihove karakteristike su dobri i pošteni, dobri političari, znaju uvata ribe, kad im stave soli na rep i uvate ih, meni to još nikad nije uspjelo. I jedu puno smoka kao ja, samo sam više od njih, ali oni isto puno jedu. Gospodine Plenkoviću, možda vam postaviti jedno pitanje. Je li znate di su baterije? Izvinite da se ovako nasmijala, ali uhvatila me žuta minuta. Izvinjavam se, prsta. Ne znaš ja što su to baterije. Ne znate što su baterije? Ne znam. Kako ne znate, to vam je jedan od poznatijih predjela u Splitu. Očito vam je prazan hod po mozgu. Tako je, jedna velika rupa. To je strupetina. Dobro, kada ne znate gdje su baterije, neću vas dovoditi u neugodan položaj. Uostalom, vi ne trebate znati gdje je koji dio u Splitu, svi oni znaju gdje ste vi. To je glavno. Tako je, ja se uvijek nalazim u Feniksa, ispijem pivo i na ovim firulama. Na firulama, i zašto bi ja trebao pamtiti dijelove Splita? Gospodine Plenkoviću, možete li nam reći jeste se ikako kupali na nudističkoj plaži? Ja se ne kupam na plažama zato jer me strah riba i mora i soli. Ja se samo kupam u bazenu. I to priko veze priskočim priko ograde, neđu ja njima plaćat. Može li jedno pitanje, molim vas? Ne može. Pa evo, samo jedno pitanje. Šaj tebi. Jel može vama jedno pitanje? Šaj tebi. Daj ovo sad okam. Šaj tebi, sti normalno. Koji ti kurac? Pa čekaj, Daj ste u more, šija. Pa li možemo postaviti jedno pitanje, gospodine? Daj ste u more. Pa recite nam zašto ste tako agresivni? Evo, gospodine Plenkoviću, vidjeli ste reakcije ljudi, ima svakakvih ljudi u današnjem svijetu. Kako komentirate njihovu reakciju? Ovaj čovjek je veoma bezobrazan i obmanjuje nas. Trebali smo ga baciti mi njega u more. To stvarno nije u redu da ovako nas obmanjuje. On je vjerovatno komunist, kad nas ovako obmanjuje. I to treba sve istirati iz Hrvatske ili istrijebiti. Takve ljude. U potpunosti se slažem s vama, očito imate nešto protiv komunista. Možete reći za koga ste i glasali? Za Hrvatsku pučku stranku i za Tomislava Mečepa za predsjednika. Znači, vaše simpatije su izrazito prema Tomislavu Merčepu, ne volite SDP, HSLS i te stranke. Tako je. Ja volim desne stranke. Stranke hrvatske desnice. Gospodine Plenkoviću, možete li nam pokazati face iz svog repertoara i svaku pojedinačno objasniti? Ovo je faca Superhika iz Ana Forda. Ovo je faca iznenađenja. Ovo je faca kad vas uvate žuta minuta. Ovo je faca Jokera. Ovo je faca prijatelja od Jokera koji se zove
Upitnik. Okej, gospodine Plenkoviću, možemo li sad provati ovako? Piši Plenka, volim te. Piši Plenka, volim te. Piši Plenka, volim te. To, majster. Trči Plenka, volim te. Trči Plenka, volim te. Trči Plenka, volim te. Evo, gospodine, dobro je, svaka čast, evo, ispalava je Moja kemić. kemijska koja mi veoma služe, bilo bi šteta da se izgubi jer drugu nema para za drugu kupiti. Recite nam, kako se osjećate sada ovdje kad hodamo ovako uz predivno more Jadransko, recite nam, bi li vi mogli živjeti, bi li mogli opstati bez mora? Ne bih mogao živjeti bez mora, ne bih. Ovo more pruža dobar ugođaj zraku i zrak je vlažniji zbog mora. A recite nam, gospodine Plenkoviću, čime perete zube? Koncem, Kakvim koncem? za šivanje, bijeli, A zašto njega koristite, a za razliku od ostalih ljudi koji četkicu koriste? za dišpet. Zašto bi ja mora koristiti čeku kad to sve koristi, znači vaš konac, šta niko ne koristi. Svaka vam čast. Recite nam, jeste ikad putovali brodom? Nisam, A zašto? jer se bojim mora da se ne bi potopija, da me ne bi morski pas poja ili kit. Poznato je da u našem moru ima morskih pasa, ali nije baš poznato da ima kitova. Recite nam, se bojite velikih ili malih riba da vas ne pojedu? I malih i velikih, ima mali ovako špar, pa te isto uzide za prst i ostaneš bez prsta. Onda se bojim svakakvih riba. Možemo vam postaviti jedno pitanje, poznato je da ste veliki ljubitelj nogometa, recite nam za koga navijate u Hrvatskoj? Za Juventus, u stranome svijeta, u Hrvatskoj za Hajduka. Svaka vam čast, recite nam neke od vaših najdražih igrača u Europi pa i u Hrvatskoj. Sam je U Hrvatskoj koji vam je najdraži igrač? Hrvatskoj. E, Gabrić Božo. Božo Gavrić. A možete nam reći u Europi? Tomislav Kukuljević. A možete nam reći u kojim se sportom bavi taj Tomislav Kukuljević? Dominama. Dominama. Recite nam, jeste li vi šta trenirali do sada i trenirate li šta sada? Domina i čovječene ljutice. A poznato je da ste vrhunski atletičar, da ste na duge staze jedan od prvaka u Hrvatskoj. Znamo da se ne volite hvaliti, da ste skromni, ali recite nam nešto o tom. Na duge staze sam jedan od najboljih atletičara i uvijek ću biti. 800 metara pretrčem u roku možda minute. Ali to su sve krivi. To su sve zaslužni amfetamini i zato sam brži zbog njih. Gospodine Plenkoviću, poznato je široj javnosti da volite piti. Možete nam reći koliko vama piva treba da se napijete? 10 komada, ni manje ni više. Recite nam koje vam je najdraže pivo i kojega najviše cijenite i kojega najčešće koristite? Užujsko pivo, Po čemu je ono bolje od ostalih? po ukusu. Ima puno bolji i puniji ukus od ostalih piva. Poznato je da je vaša obitelj puna pijanica. Možete li reći ko drži primat u pijanstvu u vašoj obitelji? Didica, Dida. Koliko dida može popiti? 2 litre vina poslije jela. A recite nam za vašega barbu koliko on može popiti? On može 1,5 litre, ali bez jela. Gospodine Plenković, ali vi često prdite? Jesam. Koje je pristojnije mjesto na kojem ste vi prdnili? Na stolici. A recite, je li prdite u razredu? Da, za dišpet profesorima, nek se guše. Vrlo često, jel? Vrlo često. Recite nam, evo ovdje se nalazimo sada na pijesku Firula. Ovdje ste vi svako ljeto, možete li malo opisati kada vi dolazite na more, s kime dolazite, kako se kupate, kakve su vam kupače, imate li ih i ostale stvari? Dolazim na more u 7 sati, nikad prije da ne bi izgorio od sunca. Ide na more sa didon, babon, barbon, ocon i materon. Nikad dolazim u more da me ribe ne bi pojile, nego se uvijek otuširam tu. 3 puta tuširanje bude, na ovome tušu ladno, lipo osvježenje i onda se osušim i vratim doma. Možete reći kakve kupače imate? Modrena cvjetiće. Možete nam reći koja je formula vašeg zavođenja ovih djevojaka? Je li poznato da kad vi dođete na Firule svaki muški se zacrveni, osjeća se nekako odbačeno kad vidi vas, a oko vas toliko mnoštvo djevojaka? Donesem 3 kila smokava i jedem ih na Firule. I onda se svi dive. Govore vidi koliko je može pojesti smokava. I to privlači cure na vas? Mislim da to, ja mislim. Ništa drugo, jel? Ne vjerujem da tu ima još šta drugo. Sumnjam.
Recite mi koja je vaša formula po kojoj ste tako vitki, zgodni, zdravi i lijepi? Recite nam, ili idete u kakvu teretanu, trčete li po Marjanu? Koja je to, što je to što zrači iz vas da privlači tolike mase na vas? Ja mislim da je to formula koja se služi na ovoj Y jednako KX plus L.